the day with you. I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you have up your nose when you're looking at me like I'm nuts. Before I go to sleep at night. Jedan praznični pozdrav svim lovcima na romantične filmske naslove. Ja sam Dušan i danas tradicionalno proslavljamo čuveni dan zaljubljenih, tako da svima onima koji su u vezi, koji su bez veze ili koji jednostavno imaju simpatiju, ja im želim puno uspeha u ljubavi, da budu zadovoljni, da provedu dan sa osobom koju vole, ako vole sami sebe nek se časte nečim lepim. Znači, uživajte lepo u prijatnim trenucima sa nekim posebnim. Uglavnom, isto kako je uvek karakteristično za ovaj kanal, na današnji dan mora da bude neka baš lepa romantična pričica i ovoga puta biramo jedan pravi pravcati klasik koji ove godine navršava 35 godina postojanja, a to je Kad je Harry sreo Sally iz 1989. godine, gde imamo dve čuvene zvezde, Meg Ryan i Billy Crystal, koji su zajednički stvorili nešto toliko prelepo da i posle toliko decenija svi se rado vraćamo ovome filmu i jednostavno kad vam neko ko je ljubitelj akcije i fantastike preporučuje ovako nešto, onda zaista znate kako to vredi. Ali naravno nijedan film ne bi bio takav kakav jeste da nije dobrog scenarija, a ovdje je upravo scenarij ono što izdvaja ovu priču od svih ostalih, zašto je upravo i odgovorna Nora Ephron, koja je stvorila filmove kao što su Besani u Sijetlu ili Dobili ste poštu, što znači da Meg Ryan je ostala njen zaštitni znak i pre nego što su Meg Ryan i Tom Hanks osvojili svet sa svojom kao romantičnom pričicom koju pratite, tada su već u tim davnim danima i bili Billy Crystal i Meg Ryan ti koji su impresionirali celokupnu javnost sa nečim što do tada suštinski nije mnogo viđeno, jer je film koji preispituje da li zaista muškarci i žene mogu da budu prijatelji ili uvek to mora prerasti u nešto više, ili tu imaju neke skrivene želje, ili morali sve da se završi na kraju u krevetu. Uglavnom, kada sve razmislimo kako je to izgledalo i kad se setimo da je reditelj ovog filma čuveni Rob Reiner, koji je stvorio neka remek dela kao što su i Mizer i nekoliko dobrih ljudi, zaista jedan nevjerovatan reditelj koji je u tom periodu stvarao izuzetno filmove koji su ostali bukvalno upamćeni u istoriji koliko su visokog kvaliteta. Sve je to bilo savršeno uklopljeno i kada vidimo kako su i on i Nora zajednički radili na seriju i toliko su utkali sami sebe u ovu priču, gde bukvalno imamo sve te delove koji su i vezani za samog Billy Crystala, koga ovdje imamo kao tog Harrya, i Harry je, da kažemo, i pomalo depresivan i pesimističan i nema baš lep pogled na svet i smatra kako muškarci i žene nikad ne mogu biti prijatelji, jer tu su uvek takve skrivene namere da su muškarci potajno zaljubljeni, da žele tu romansu, dok žene to nikad ne vide, već ih vide samo kao prijatelja i upravo se to i testira u ovom filmu koliko je to tačno, to se i desilo samom Rob Reineru nakon razvoda, ali zanimljivo je da je tokom ovog filma i sam upoznao svoju sledeću suprugu, tako da i to bilo što je interesantno. I kod Nore je zanimljivo što su neke njene lične karakteristike, kao što je na primjer da je vrlo izbirljiva prilikom naručivanja hrane, upravo ubačene u film i date to kao nešto što je karakteristično za Meg Ryan, što suštinski ovdje Harry, odnosno Billy Crystal, i voli. To je ono što je zanimljivo kada vi vidite kod neke osobe, kada volite stvari koje bi suštinski nervirale nekoga drugog kada ih posmatraju sa strane. I tako i znate da su te dve osobe stvarno jedno za drugo. I uglavnom ovdje posmatramo priču gdje za razliku od parova koji ili na početku imaju neke simpatije ili se ne podnose pa sljedećeg trenutka su zaljubljeni, ovdje imamo jednu priču koja traje godinama i godinama, tako od njihovog prvog upoznavanja kada su se zajednički vozili na povratku sa koledža, pa 5 godina kasnije kada se ponovo sreću u avionu, da bi 5 godina iza toga konačno započelo to dugogodišnje prijateljstvo koje na kraju, nakon što čekate i kažete hoćete li narode primetiti da ste stvoreni jedno za drugo, šta je s vama, shvatate li uopšte kako ste smešteni u neko romantično okruženje i neprestano ih viđamo u nekim parkovima ili nekim restoranima ili uopšte sve te scene gde su njih dvoje, vi vidite kako i tokom tog razgovora toliko je te energije i toliko je te privlačnosti, a sve to opet završi se negde sa strane i kao nećemo ništa da radimo da bi uticalo naše prijateljstvo. I rekao smo kako je krenulo uopšte tokom te vožnje, oni su vidjeli koliko nemaju suštinski ništa zajedničko, koliko razmišljaju u suprotnim smerovima, jednostavno su čak i antipatični jedno drugom i kad se i 5 godina
kasnije sreću u tom avionu gdje su već imali neke malo ozbiljnije veze iza sebe, opet vide kako su im karijere u suprotnim smerovima, kako i dalje nemaju ništa što bi moglo da ih poveže i ne bi čak više ni voljeli da sretnu tu osobu, da bi posle toliko godina konačno shvatili da ovdje ima dovoljno materijala za jedno jako lepo prijateljstvo. I sve te scene kada vidimo njih kako se i povezuju i kada vidimo te razgovore na telefonu koji toliko dugo traju i još kad imate taj podeljeni ekran pa onda gledaju film u isto vreme i onda bude to zanimljivo kako komentarišu u tom trenutku. To je bilo vrlo originalno i dotad nije uopšte odrađen jedan film na takav način. I tokom svih tih razgovora koji djeluju kao da je napisao sam Woody Allen, koji eto ovom prilikom nije režirao ovaj film, ali sve te njegove neuroze su suštinski ovdje uklonjene i ubačeno nešto daleko zanimljivije. Svaka rečenica od tog dijaloga je toliko interesantna i da kažemo intrigira vašu pažnju, jer ima i dosta stvari o kojima niste razmišljali do trenutka dok ne vidite to sve kako izgleda u ovom paketu. I zanimljiva je ovdje kombinacija gdje imamo isto Bruna Kirbya i Carrie Fisher koji su nažalost preminuli pre više godina kao prijatelje od Harry i Sally, koji stupaju u vezu i nakon toga u brak i povezuju se na takav način kakav su i trebali u stvari da se povežu već odavno Harry i Sally, ali vi kroz njihovu vezu u stvari vidite preslikano kako bi možda izgledala putanja ove veze da su njih dvoje u stvari bili zajedno, a ne samo prijatelji. I oni su jedno drugom tu i rame za plakanje i savjetnik i jednostavno usmeravaju jedno drugo u nekim željenim pravcima, ali opet kažemo sve se to završava na neko jako dubokom bliskom prijateljstvu, ali nikako da preraste u tu romansu koju mi čekamo sve do kraja filma. I trenutak kada se to suštinski desi, to je za njih možda i najveća greška, jer shvataju da su uništili sve čemu su radili toliko godina. Sve je to bilo vrlo zanimljivo, ali opet naravno od svega se tu izdvaja ta čuvena scena u onom restoranu kada se preispituje koliko su muškarci zaista dobri ljubavnici i onda imamo jedno savršenstvo od glume koju je Meg Ryan odglumila u tom trenutku. Interesantno je što ona i predložila tu scenu sama, ali ono što isto posebno zanimljivo jeste što žena koja će izjaviti tu čuvenu rečenicu ja ću uzeti ono što je ona naručila, to je bila majka Rob Reinera i to je suštinski jedina rečenica koju je ikad rekla na filmu, pošto žena nije bila profesionalna glumica. Ali to je bilo toliko originalno gledati tako nešto i uopšte kad vidite kako su se glumci našli u toj situaciji, kako je njima izgledalo kada godinama kasnije posmatraju kako je sve to snimljeno u vreme gdje, da kažemo nešto, to je šokantno bilo tako nešto da se vidi da se uopšte govori o takvim stvarima, toliko je to fantastično bilo i odglumljeno i predstavljeno. Zaista, jednostavno oduvaće vas kada budete pogledali. I da kažemo, sama ta dinamika između njih dvoje, to su toliko jednostavno bliske dve osobe, iz njih izlazi ta neka pozitivna energija, iako često ih čujete tokom razgovora da pričaju sve nešto crno, opet to zaista nije tako. Jer zahvaljujući tome što su oni uzdanice jedno drugom, što su tu da mogu da se oslone na nekoga koji im je toliko značajan, oni i uspevaju da se izbore sa svim tim izazovima na koje nailaze. I opet, rekao sam gomilu puta, ja Meg Ryan uvijek mogu da pogledam nezavisno je kakva je vrsta filma, naravno iz tog perioda, ne ovo sad što je već uradila. I naravno Billy Crystal, izuzetan jedan komičar, i svaka rečenica koju on izjavi, dosta je tu bilo i njegovih improvizovanih rečenica, utkaće vam se um i bit će to vrlo originalno i zanimljivo, i kada se budete nekad našli u sličnim situacijama kao što su njih dvoje, možda ćete baš zahvaljujući ovom filmu znati tačno šta treba da kažete. Jednostavno, jedno filmsko savršenstvo u konkretno žanru romantične komedije, drame, koje se uvijek preporučuje svima i uopšte dosta je uticao tokom godina i na samu pop kulturu. I vidjet ćete, ako se sećate Vanille Skya, sve te scene gdje su njih dvoje zajedno u tim šetnjama, gdje se drže zagrljeni, šetaju, to je iskorišćeno u pojedinim delovima i naravno, kažem, ta prelepa scenografija koja se toliko uklapa u taj ambijent romanse, sve ovo je stvoreno upravo za današnji dan, dan zaljubljenih, kada bi vi to i trebali da pogledate. Uglavnom, što se mene tiče, apsolutno će ocena biti 5 zlatnih diskova za Kad je Harry sreo Sally. Pogledajte ovaj film ako dosad niste. Ako jeste, znate šta možete da očekujete, zaista jedno izuzetno prijateljstvo i rečenice koje su za pamćenje, pogotovo kada on bude došao kod nje i ispričao zašto mu je toliko značajno u životu i zašto ne želi da čeka ni trenutak da počne ono što je trebalo da počne još pre toliko godina. Fantastičan film, velika preporuka, mi se viđamo uskoro i srećan lov, ostanite zaljubljeni.